Abahagizi b'ekibine cya NRM mu district ya Ntungamo bayigita ihanga ryo no kukurisa no kujaguza buhanguzi hamwe no kurahira ko mwebembezi w'ihanga wechitinisa President Yoweri Kaguta Museveni. Aba babuganira ofisi z'ekibine cya NRM mu rurembo rwa Ntungamo ubwo bari kutambara bari kore ko bushagiki no kushemererwa habwo kujaguza kurahira kwa mukuru w'ihanga habwe ncuro yo mwaka gwe 2026 okuhise 2031. Abana ba Modern TV aba baba bebembigwe ofisi ya RDC ejo kigo mucyara Rosemary Atuhire uri deputy RDC no mwami Daniel Twachira uri assistant RDC hamwe n'abakora bari kwebembere kibine cya NRM n'abavugi ba boda boda kandi hamwe n'abantu baburijo okurwo muri Ntungamo. Kwiteka abanyantungamo shemerirwe abwa President Museveni abwa swearing in today. Abandi bari Kororo to the team has gone to Kororo to represent us. Twenda kusima twenda kukongratulatinga kandi rizoba nico tuyizira hanga abanyantungamo kwere ko kusima kwitu no buhagizi bw'amani aha bwo kusingura karuraga kandi twenda kwebaza mama kakoro muzimuhango no manya hariyo mushija w'amani enyuma nta hariyo mukazi w'amani nyenda kwebaza na bashira paso no ngambi asumani kigongo na watu watumina na we atiyamba mnonga nyenda kwebaza bona kadaza mumureba aba kera karunga sheshe bakagumanitwe bakatanguranitwe okusakuhendera exercise kandi kihangeri zoba to witnessing a sharing in ceremony ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kandi twijaha kujaguza nawe Ntungamo oye say we want to ask God to grant you strength, wisdom and good health for you to continue serving Ugandans in all aspects of their life. Mwe n'abantu abayijaha nyenda kubasima ahabo kunda NRM mukakunda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni na Mama Janet Museveni. Bamwe ombakoze rumuri mu muhango mukuronda karuru ka movement mu district eji nabona baba bari mu kutamburoku bayoreka kushemererwa kuhango abwo buhagizi bwa movement no kurahira kwa mukuru w'ihanga ino kwesima kuhango munonga abwa president witu Okurahira kandi kitaba boda boda bantungamo ino kwesima abo kuba government katuyamba mukoko banza yatereza sente zo stand koza sakozi bakabatuyamba izebero mukaga bakereza umwani mbeni to kaboda boda ya Ntungamo ino kwesima kuhango kandi kuhango munonga twashemererwa irizoba ahabwo kurahira kwa president witu Omuri tukaba abantu bakashatu mu district zone mu ihanga ahabwa karuruka Museveni mbwene rizoba yarahira officially umwana witu mzeyi witu shwenkuru tindo kumanya amashemerwa twine mingi nitukongratulatinga your excellency wanogamba chikate ntwenda kwakira abanya-Uganda bona ahabwa president Okurahira tukongratulatinga abantu mwe n'abatira karuru tushemeriro mureke tujaguze twenjo inge myaka 5 tugire ntanse yamaka ihanga rutunguke izoba twashemererwa abo kintu cya President Museveni rizoba kurahira kandi akaba president officially when Ntungamo yonka registra get to insha President Museveni na kimanya mu district iteji impango mnonga kandi tukatwa mushabire ngo acharemu habo kuba district iteji kwa kucharamu services zija zahansi zikaja hansi amuntu hansi byo maikwa kandi president yana gahoro bwa minister Ntungamo tushabango atajebwa abo kuba ekintu kirema man twashitamo bwa vibe yatwereza aba ministers agatwabembezi okwa higuru kandi Ntungamo kare twaza mutindo kwa higuru za kushemerwa mnonga namwe nyokanye kahira no basa kureba nyi ati atokorebe cyane cyo nyespectinga ngo kanye omusho gwizera na yorore bampo bwa minister NRM moye kandi bakatshaka government yarahira rizoba saba president Museveni bararebe message ekitwakora ba boda boda kuvuga ataro masuta gona akiza katayiraho nk'aba boda boda bantunga mu district
hapa nitumwetaga twakambuga na hoga nitumushaba kwayija akatayayira akatwongera obusagiki ombugombe bwitu bya boda boda. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television. Agumaha Ntungamo municipality